will be representing Sweden this year in the Eurovision. We really look forward to bringing the sauna to Europe. Get ready, it's gonna get hot, it's gonna get steamy. Bara Bara Bastu is coming your way. Värva lika bra som tango med Arja Saijonmaa. 1, 2, 3 sauna. Vi ska bara bastu, ångorna på, släpp all stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så släpp in bara hyr.